Adom TV Badwam eso yeda incoming kwasi siase se wodi asemidi ka brɛ de adu so no ebra no aso se ababa wa brantie ana bi obi a wani afie na wo fridge wanya problem Kennedy digital satellite for aba emrante wa afie na mo sisi sa no first of so de bi oba ha ye na jeje odi ankakra akra ne yentetewo ntwe ma no enya years I started on kra living sa na no ejeje ne kakra akra me kai pa Bank of Ghana ho na company bi ho e bo no bosia na wote me kakra akra me hu ye na se dan mo complete to me can't be amon ne Kennedy fo ne wa ha kona so kwaji bi na entumi emo be me na no pa emo akwaba ya ena se bibia aboko de nyame adom ye hu ye pa fufu machine so boy pa oh sister no aneja pressure na no ye din a no anso de akwa afie ni mo na se wawie ntiema fudie no bantem sa business Mr. Adwuma wo man mu ai bako machine na pa gina so fa blend bi wo area de mu ene no the way ya she nipa nya ho ntwi no ayu wo eye pa ayu wo mu de ne ye ba brabo no wi asesan edane a na so wadane bi ohun once a wa bi dia wa ye ayu wo mu but o pentem pa na o pe no dodo de a sa obeka kiro na ye se ne makofo no a kenkefo no yesere mu nkoto anu bi amunya ase mo de fefafa baabi bewie na baabi omo blending na kura na honye neat na de yare ebreye menyi wadwuma nye be me na to aso me da se minu aba ene ye chiagana fo nyina na ene de yewura Kennedy se ye fan kai bo we magana nyina o se ye nyina nya koma kro na ye support ye Black Star na o se Black Star ba Kumase no ene o ye special promotion okay e woni shops ni nyina wow Kumase ni Accra nti mesrew ubibia ene wo hwe me wa Adom TV so ye meka kire pan ne se air condition e na wo pebi abo adwuma mu ana se wo pebi abo fie ana se wo pebi atu akoton de a sister enye numdwa e na enye se ye ba betu futu agu Ghana fo ani Kennedy air condition ye fo chen wo bia de e wo market se wo se de mekan e bia oni me beji chimu a shops are who so omotonton air condition na ene wuwia bewura Kennedy ho ne bebisa ye de no na de de na ye ade enwan say air condition e de aba no enyusu light sa nti obi ho ka say min ko enyina ma ho den bebre electricity sa okay ade enyusu no R410 gas the latest technology ene ye de aye na aye no kwanso nko say etwe na ho de ni fi gas ni na electricity na support ne kakra it will be bia air condition there krowe mu mesi me nsan Kennedy ho ba bia wo bia wo de numbers me de egu Adom TV ase de ese wo ye ma me ane se wo be fa number no no afre no a kyerese bia me wo wale me hia air condition makoma ko 20 na wo kra de ene no special promotion ni se ekoso aside se air food dada no ene no special one pass ekoso enti ba bia wo hwa Adom TV se wo tamale wo sunyan wo chese dompase minimba bi awo just for phone no numbers na free because air condition say e ho abamfa so awie bono na nse ne nya wie ye normal nto obi bia mra Kennedy digital satellite emergency air condition sister say opese wo ye dealer e de man wo region ana say wo district kura wo mu opese wo ye dealer e de man ya fa number no na free opese wo betu bi koton a fa number no na free Kennedy air condition ni de me say estate developers me kan form amate mo sisi hotels me kan form afi mo so mo sisi hostels no ene mo sisi offices ahodo no me kan form sanse efo eye papa na ye Ghana ni so na akofa aba nti ye nto na sika ne ntra kroma wote de me ka no mesrew number no wo fa sisi a free na kire se me wo ha e de begu kam di abrew ne o pe dodo bi a pe air condition efi 1.5 horsepower e de ko nanim ye de na F pa nti na anopa yi machada yire me ho kirew no wo ye guy nso a e wo se air condition bo with them abrante de masa say the we na me si kro no wudi agora ye di air condition age wo yire afin samo ti me srew oh unse say udamu ehye na uda na de echi na say kofro trotra de bia no amu na ti epa mtwa air condition ayefu no no take advantage abrochire sa na te yete ne man fa na manfo ato nti sa na ye di bia ba beto na beji bi na ko na bibia anya kama sister na TV de minim sa Adom TV ani da ho
But the MBA say ebia make us say obi TV asay. Ti ne match yi kura bebo ni bi. But TV pa de krowe mu. Ye Kennedy TV. Me patcho brand ben na ope. Ope o de na Android de ni bi anase smart. And ope 4K ni bi anase ope de satellite. Sign digital. Me patcho Kennedy digital satellite e wo ho ma. Fire number no fraying. Accra high wager old barrier. Wager old barrier. E ho ne wo. Udu bus stop wa. Ubisa kwada akra obi abekire. Udi onye si bus stop we opposite. Bo say ye bohokes ye. Eni me sum ho no kono kogibi. TV nko ade a me mo brand bi adi. Ba wo de kohosisi a. Se utu akoton a ye ho ma wo. Begibi na wo so koton. Begi ne fa koya adwuma na bibia anye kama. Wo ya ba adwuma ani a na sister kan no. Wo de fa pay slip bra. Na ebesesa ne ma opeko. Ni entete kakra. Ebia unua bia ban adwuma fa ne so. No meji ma ni twetwa ma no na bibia anye kama onso betime wura shop ho na wakohu ade bi wo bepe na wakotua sika na to wo twetwa na so a na wakofa wa ade eno no ebeduro ni atom kra nkan Kennedy no child ye wura yesese say de bibia dededem but that me come see 2024 ye drew the 6th month so wo to fufu machine a by this time ka savings awaye no awa wunim wo de for the sake every month save 1,000 cedis. It's by this time was 6,000. What kind of simple say? So, sister, Sika Peno, ne cranny a kit to have you. Ha, who's the enketing Sikandi enketing? No, now one where a baby. Timpacho fufu machine, dear, said the emphasis woman. One to beer, a bayame ya. Macacho said, Yediano, a quantum where the air and say, near Jane say, now is it any did that dear beck or yam fufu? Am I gonna afford your Hobatom? And unti. Ye dwen enu se enka bi ukwa fidi dan mu na ukwa ya mabura o se o afidi ne se ehi e bisa se ehi kwa he enti we no ya nkoye ne se asem bia dade ne dade enka ntwi na mom unya udu aketo bia udi gururum sa na bo se ufufu na ha kama toba operator tobi na ma wadwuma ne contentem e bia na ufufu obe 12 unya to fufu machia 8 a.m. kra obetima eden de hia so wonkwan haben fufu machine na awa amount tan yo de yusu ofie eno so bia mpebi me patcho mako machine de sister aka wo a wonim se ebia wo ton mu waache mu ye stew bebrebe no ene nkwan bebrebe no choba mu nyina restaurant for no obia se unya baako na wo anka se wa keep ni neat na wa ye aduane e ho tie de ama customers na bibia e kama number no egu TV ne so fa ne frey ye wo adum Family Plaza dining ewo Kumasi ko hwa no payi a okwa Cisco mu ka kire om say Black Star discount no bi no aba ebeje omo de be ma wo me pa twa o sai ko patase a police depot nchen ho patase Kennedy Junction e ho so your first floor ko ho Adom House ko ho a ene omo nyina be ko omo ama bibia e kama Accra high wager old barrier na yakofa abroma shiaba so mfaso de menam minhie bi da me patcho enye afidie kese bia eye kuma bi na emum yama bro no in eye commercial quantities anto bag be yam ni nyina ma wahu kukunte be yam ni nyina ma atoko no ene awuo na adie kuku be yam ni nyina ma bomodi ne to bi the fire business mame bomodi numbers na egu TV na ase no e mani ntwamu nkosa afa na frame be bia wo bia ye beje so wa wo popcorn machines e dia ye business you would use gas, you would use light, and so on. Brand be to be now so fast starting business. Business is any you know, you really can carry a car. That way, my main come for some man on one a year rent house. Also, war a rent house. Tofu machine become okay. Never did the freezers in this would be fat count. When you said the freezer, man for the move for supper. Who are 2 years you? The day I say we can maybe a year be mobile behind your man, no Sunday account. Okwa uku use oba 3 days wa jinisika timpacho mutu tobi na mufanye business why number no go TV na so obi amfa no mfre na ye beje so ama bibia ye kama wa opese usu ande pam bra your machines no industrial ones ni gina bi o be tobi uku bi fashion school so you bi o sister min kasa e mane wa ade papa e na ton ho ade pa nyina ye Kennedy digital satellite Accra wager old barrier kokro bite ho Kumasi ye Adom Family Plaza dining and I say all patasi police depot and ho. My main hotline we mount but lines are can in a good TV so 0244 385
128 0244 385 128 oyere kitchen ya fane bra Kennedy udamu nyoma nya bra Kennedy na yebekọ mwa medase yedase papa panti Kennedy digital satellite na ete won kanoko ne kofa wode na entumi emwa wode edu so no ye wo abusuane adofo bi ene erade de afia ka won mu fie hunti yen celebrate wo mo enti happy birthday enkoma yankasa yen colleague yene ne wa ha sound engineer Paul Minta ene Paul Minta ne birthday happy birthday onyame enhira onye okese oma osumfra Adom nko Adom sa fe happy birthday koma Paul Minta happy birthday nkoma Paul na daso no ye happy birthday o ye nyina ya we show happy birthday Hindi efia amankwa tamaklo mahine kwabna sante aye krado dempensempensemu etwaso yadase